Sachisen pat kuble ye pi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong mau por habing ye ya chaprang bat ka kubor hakani ka por togi ye pe ye kimat ke bakongsan jong ka kubor kumne thiau la ka megalia ban penbit pot bat ka asam hakin riu jaka hadin thanpos nem bayo jela da kispa mi ki pat ba ban lej pej ha mau pen lengka dawa jubab ki sordar ya ka sarkar bat UMLA halo ka jing pentrai ya ka surok nongstoin sopian manating ka FKJJP ya ki riu shim kabu ban penyap dusmon ya ki dowa leirat ka seng HYC bat FKJJP ya umau pop ba wantung bi an ka asam halangpi lej khang ka dorbashtong thang sky bawan ranyut ka dalmia na silcha Guwahati Mizoram bat Agartala lej bu sentiu u presiden ka HSPDP ha umot sa jingkin mau jong uliet ma e hoping stone lengdo ha using ngin senshar ye ka jela ha ka kerteng jong ka HSPDP ong ka kong Irene lengdo. Today we have signed the agreement between Assam and Meghalaya in the presence of the Honorable Home Minister, and it's a historic day for the people of Meghalaya and Assam both, and for the Northeast region as a whole, because a 50-year-long dispute which has been there and the areas of differences which have been there, we have taken a major step towards finding a permanent solution to those problems. And we have signed today, agreed on 6 locations based on the MOU that was signed between Assam and Meghalaya on the 29th of January. And we will continue to work to finding solutions to the next 6 locations in the areas of differences that are there. At this point in time, I would like to thank our Honorable Home Minister for his guidance and for his leadership. It was on his direction that both the state governments came together and took this matter up in a very serious manner. And so I thank him. I thank the Honorable Chief Minister of Assam for all the work that has been done from Assam government side. I also would like to thank all the regional committee members who have played a very important role in making this entire thing possible, and all the officials who have worked very hard to come to this conclusion. And this would not have been possible without the hard work that has been put up by the committee members of both the states as well as the officials from both the states. So it's indeed a very historic day, and this is the best solution, as I said, that we have come up with, and we're hopeful that we'll be able to further work on the rest of the 6 areas of differences and come to a solution on those areas also in a very limited time. We will try to do our best to find a solution the fastest. Kajing wan poi ka haki tendong pipe jong ke PHE hene ka step ka lapan long ye ki spangut ki nong shong shnong jong ka maupun lengka ban mi pai ba ban lej pe haringkat ka jinga sakhilang UMLA ka than uba hamlet doling kumjo ru kirang ba shnong katkum ka jinga tho da urang ba shnong ba treki lakyang laong ba ka te ka than ka de ko wei ne ki shnong ka balama ye ka jingkur do ka bajur mantala bon snem Ketika shnong ha kesen ka banungkong kansa sakhishen bako kan poino shaman le kitingkong ying jong kinong shong shnong nang ne shakhaman Kalau kita cuma kumurung badong ru pagerang basno, nak kapor sepori ni lepas lang yang ni kam, nak kita kadang bahaya dong terbaik itu tergara dong pun mah, kita dong bumi, so bahaya long kita banyak sah, mah kita. Boros kata ingin jadi pakbit pakbiang, nomor hangni kidon kini ki private supplier, ya kini ko nomor kidon ni ko lejong. Nomor gue syuti, nomor kita jaga batang syuti tak samput kila yo ya tikitu beri buat kiba lek ini kidie kan tibuan pat dan bok kidon maki kiba die nomor kita sim than ka dor tikitu beri kiba kerdo giyo nak ini ki kitie de kini nak itu kina beri timentang atrai kan kumangala itu ifi mene kali ke jingyo kini house collection ni ka shnong baru ngatrai tak noru why this year mentang slam
rai ngi sayo lon bar khoi kau connection approach nang jungi di jing jungi habidi ba ko umbam umdi ko ka ba ki ba nok song song ki di banyo ki di ban kam ngila ama de kini jing dak no da ki ngila ama buntli ba kisnem adu msoy kini jing jong ni ko ngimyo nomor beli hang ni ka song jungi ngidon ni kitlong ki badon menta ki la aja no te sudon bok ba katukan ni kidong di bangi don kandai dong hang ni kiyo kani ko pat mau ko dino polom silong titang kani ko ngasngo ba kamla man penbit penbiang yak sinong bro koi ti kani ko ngiyo nang tina pat mau ngiyo tang kani ko dong lightly kidong ta kani ko dong penton kolum pongdeng bat ka mauria ti kimi di kidong na po mission seni serumpan kiyo kani ko ngiyo pom nang ni na po madan bat nang ni na po nonglom koi ka bang siu le da kani ka orwell ti kani ko ka ba ngiyo nakini ki bagi sudrel gumni kamu kituru kimla ber pendap ya kene ka te menta pat ni iba kejingyo jungi pada kene ka ma pila sakhi menta kasngi kene ta kejing kemen lang jo kene ki pai ba nok sok sidong khatam kene ka dong mupun idon kumba lai spa yeng tam ye te kene ko ko pi menta pi sakhi lang kene pai ba ban mangi idukit kap sidong kalau kene ko kasa kade bai kejing tubu ka jingyo kene ko nang mata house connection baik direct baik house connection ti hoi kat kum kajing ka procedure jong ka PHE department kalong bagani ko hajing syangi kwa ba ngin ailang igini kinong songwai mo ti wala kataru kadang don kajing perkhat jungi ba ngi de banyo hi kitab mde tang house connection bagini yo baik ko yin henry kinyo ru kitab ko ru surok kinyo gini kinong songwai kinong rijing ri bari masi ande kinyo ban tong lang gini ko baik Kajing pentre ye ka surok na nong stone cha nong sopian ka bajngai kumba nyau kilometer kamsham le penhun setia ye ki paiba kumta hadin bagi paiba ki laud lanam ki soda jong ki nyau teli ki snong bakenthum ya ka pendeng lawar maurok por sosat sile yau kheng dom ko sam por sosat nong ritong ban nong sopian ki lahir menjurip ye ketai ke surok bat lap bana ke jaka bas dang ka he henry kat banang jngai kanang rip nalor kata ya karong la syusiang na jerong klem da klong ya karong ka barim katai ka jingle ka lapen long ya ki soda shnong bakin hiar bantau ya katai ka surong to mentangin ya pek bat sngap ya ka ei ka bagi tai ki sodar ki don ban ong ram la ko ka mor prosat tengah su ong ba ka ki bor halor ki de ban sim thia halor ka ne ka kam khanang ba kan wan ra e ka jing standard ki nok sutang thau ki bala ut la nam nasrok marangi ba ka kom trei ro ka sulong bai tang ba su siang rong bai na jerong klem da kho e to ka barim ta ka kam long ka bas khem kalong hi kumba thit sapti thamai sa phong lang par ka jang rim ta kam long ka standard te tang ko ta hingi ai por ko nok no hapo lain ne saus ngi ba pin ai no ka jing sha khanang ba ki nok song kin yo e jing sim tan akai ba ya dai kan ka surat ku le chip nong sopian he bere bere surok nagaleng jonga kumu boy urang ba jing snang paulem kumne namar kat kum bangi yo I hakapor ba mi kubor ba MLA bron brom jingi na nong stone consensi jabat puna ba ka National Highway Authority kalong ba kala dep sungson yang na surok prakrur tam tena markata nagaleng jungi bat hakaju por wong ba kadek intermediate lane kabalong 1.5 namar kata habang ipej pade lagi besar pade ya kana kasurok kumalong menta kemut ba ya ka ei kumalong mensua kalong bet kumtuhi kajing he bardon ki jakale kamret tena mar kata ngi kwa ken banong ban kentu nagaling jungi kinyo snong ada kajing ya stu jumur lang ban ngin pan disai kumalong serdar mene nagaling ki UII jongka pludi ne nagaling jongka government bahkan ai jemet sai kenang ba ngi pej ba ngin melengo namar bangi ki pej ba no snong hiya ka ei ka ba kila kular pleng jungi ap milenti bata bangi la ap milenti menta kalong yu I ban ba ka kalong kumbalong chua mu ni pau ni sodio oi ngi kumbalong sardar mene nginom protes ala ne le persya ya ka ei ka ba sarkar kon ai development ngi dap ka ni songu nrai apa mensua gi estimate ka moy menta ki petra moy mo nagaling ni snong ngi kwa gen ban yo ka ji sai ka pura habi de ba ka ti lala ngathara lada ka nagling sarkar kam patio gumut ngim ban 7 sim de wigilat khnang bangin yo ya ka hok na bentak na surok pangita boleh coba ngakum sordar jong kanung sopian ringkat bat ni ki news nong sordar ke dalam langane ngomlahan kem dajar kerteng ki para sordar jong ka news nong te ngiban hang ne da kajing sok komen ban hong ba menekrelang hari ka surok te hakni kisnam bat ki por beladap ni I khobor ke bami
hakilap patai kubor adu nong san hima mau kor betul betul kubor ru tinggi bakane ka surok kade ka surok ka bak prak ru tingka bat andre bang yu minta kade ka jinglong jo kade surok kalong balada niat tang artili kaliru kamlong te da ko ka sur ngila penlong ki ngelang ini kisngi baladap lerai baong ba ipan ki syai na UMLA jungi ipan jing syai na ka sarkar jungi bakan pensyai ha dai bat kane ka surok ni tengim dai kita ki soda ki baong bangin thang ni kana na development lane ya karo tapar ngre ni pan jing syai pat na ka sarkar ha dai bat kane ka surok namar mensuah ki benar baya kane ka surok nongstone supian sanction kare prakru tingka ketum bami ila patai kubor re menta pade bang yu hang ne yu da kongpong bat ngilap ba kajing he kana surok nang tei na po basdang bakut kasnong parno nongstone kadon sametar tam ni tau na po nang tei na jan penelawar kadon satang lai metar dewan tau hang ne kadon hang ne snong supian pat kadon lai metar santau te ka ai kana ka surok ta penong kumne tengi kim kisodar ni kwa jing syai bat panjing syai ru nak sarkar hakine tindak singi bakate ban pensyai ban pensutu kam tami pai ba magun balang ni namar menta kila ut kila nam hangi kinong elam sinau di tangkam tan nak kalian jonga we ni kidikot jong kini kinyo sinau nasga ban pau kemat jong di media bala elek stam ban lang bat ni akan kubor polisi Habakren Chikilat Pathai Kubor Mentai Usamla Anansta Penlang President FKJP Mauleba Area Uloong bagaseng kala manating yakiri shim kabu ban penyap dusmon yakido doa kiba hapo kathany Mauleba baro kawai khamtam haki artli kiwa kata kawa riwyang bat kawa malen baru kumju kiwe pat kiwa rin kibadon hapo jong kathany kumta na kalyang jong kaseng kayawer ya kasenjuk jong ki VDP ki Sordar ki Secretary Shinong bat kiwe kiseng Tremon Sobha ban ya kakti kamon bat ikakti kadyang kenang bekinla banrat dengkong yakini kikam ki ban penduk jaj yakido doa hapo jong kadong kathany ni le kalian ke FDP Mauleba area ni da mana tenge ya kibriu kiba simkabu da ba peniap resmon ya ki doa kiba ha hapo kadong kathany ke jumi khamtam ha ki atli kiwa kata kare ka wa rian makawa malen ni kum keseng ni da mana tenge ya ki nuki briu kiba le resmon da ka ba ki peniap le ki siat bom da ka bi wi dawai da ki shok kharel lane kum ki jing wijar bat ki bat ki kenjabi ba penduk jat te ki do doa bo kan kathan ke juni badru ni da mana tenge ondai tangi kini ki atli kiwa andre ya baro kiwa iret ki ba hap bo kan kathan ke juni ina kali kaseng ni da kerpat de ki sore di pat kun susong jo kan kathan ke juni sobha bangin ya ker na jing thang ni ki thlau ki tap khnang ba mai marian kan ne khnang ba ki wei bat ki marat mo ki badon ko kadong kathan ke juni ki shong sa ka deka dong kathan ke juni badru sakawei ni da pat ya ki no ki briu ki ba lek ban siat ban penyap semua ni ki marat ko kadong kathan ke juni ina mana tanya ikut ki briu skentang ya wai da seng da pat da jing ka pat ru ka ju ko por ban pat lang ye ki the khot jo ki no ki seng malang na ki the khot jo ka संजुक की volunteer की VDP की बाहा पपो kadong kathan ki juni but kiwi ru iseng re monsoha ki baha papok kadong kathan Mauleba hi bro kowe ina kerpat bakin ailang kiti kemon kiti kadiang khnang ba nakalian ke juni ru inala ban rat ning khongno ya ki le ki ji panyap kusmon ni ki mrat panyap kusmon ni ki do wa papok kadong kathan Hadin balayo jingtip ba ka Assam kalawan bantung maupun hapo kashnong kampa duli ka baha balang pi sektor na kaliang jongkit khot ka HYC but FKJP kila her chekati kashnong but put sendon ya ute mauput balawan thung da ka sarkar Assam klem da buram ya karai baladem ban yakren hakakan rutrik unaiwing araja arwe Hakati ke jingle irat maupun na kaliang jong keseng Hinyotrap Youth Council Rimuliang Circle dalam kemat da Organizing Secretary HYC West Khasil District but General Secretary HYC Rimuliang Circle rengkat keseng Federation of Khasi Jaintia and Garu People Langpi area hapo ka jingelam jong President ba Servilian Lengdo ha ka jingadon lang President ka FKJP Rimuliang Circle
nakaliang jong kita giseng balang ki penpau ya gajing saukhia halo gajing bomburom jong ke sarkar Assam ya karai keblade banya kren haka khan riu tri unai wing araja arway balawan bana shimenta daboro arngut ki chief minister jong ke sarkar Meghalaya bat Assam kumta kum kiseng balang ki penpau ke jing bitar ka bakrau ya gajing khen deuthala ya ki paj ba nong shong shnong jong ke jela kumta kinom shong klikti lada ke sarkar Assam kanang ye biteng banle hakani ke rukom te hakani ka si pemerintah ni nakaliang jongka New Tribute Council Limelong Circle rekat ru bat ki perlok noyalam nak seng Federation of Khasi Jaintian Group People Limelong Circle nang ta kumju ru bat katukan ni ngut ki orang ba ki benon be juya kersan yang ni nak por iwan ni kani ka jaka ban wan ban put no yu ni pilar ni uta mau put ba ka Assam lawan thung hak dang man hakini ki sngi but yu ni la put nang the na ka snong kampaduli kabadai hapo ka langpi sektor te abade bat kani ka kam ni banse bangi hap ban wan ban put namar ba katkum ke jing yakran hapo haka nganakan mau ke jing yakran khan riu tarik jong benai November arjar arpuai kamut mission snam ba kebalong halangpi haka tu por lawan banisi mentaru do chief minister jong ka Assam bat kumju chief minister jong ka jala jongi ya haka tu kasingi ladap ban yakran ban la ya rai ru ba ban ya penbet yo put usam kamut ngihap ban ya donlang bat ka sarkar Assam ba sarkar Meghalaya rei hakani ka klip mat ka pemerintah pat ka sarkar Assam ka paus sai ba kam khenbreu ya kam khen ya ngi ka jela Meghalaya bat kumju ya kipat ba jong ka jelahi berkowai nama bang ila sakhi ka tol kipat ba kila wan hakatu ka singi ketuka khat retorik ba don gajing keren ten rei menta ka Assam ka pan i kumne bakawan ka suwan ban thung jubor bat ka pan pau ba ka sarkar Assam kala kambait bakadei ka ba ka kambait ba kala hap ka jala jokti ya kitu sinong ki ba ka maka kalawan ban thung ya kini ki mauput mentangi ngidang wan ban phot dang yune rei milayo jingtip yang menta bagi dang don pat sakti wiki jaka ngin se song perkhat ngin sa yarai kumnu bangin le bat kini ki perlok ki para nangalam na ki pat kiseng nakaliang jongi ka FPGP bengkat ka jia trelang bat ka SYC hadin bangiyo jingtip baka Assam kalawan thung ya u ne mau uba ni suba bat nginget bakade kajing wa kamput bat kajewan thung mau put ka jongka sarkar Assam hang thia sinong kam phadoli tina kaleng jungi hadian bangilayo jingtip ya kane ngila hiar se ketika sinong bat ngila put no sundon ya ne mau put ya uba ka Assam kala thung ka jing phut ka jungi unu mau kalong halor ka nongrim baka jing ya penbaj uput usam pedeng ka jela Meghalaya bar Assam kadang don hakalenti jong ka jing ekren kadang don hakalenti jong ka jing ya suthu jingmut nre kum baka pau menta ka jing thung unu mau la shule tang nakaliang jong ka Assam nakaliang ka sarkar Meghalaya kam don jing tbe tingi kumki nongyalam jong kaseng na boro artli kiseng nyilalek ban putno inu mau kum kedak pangi persya bat nginom aili maka Assam kan le donbor bat kan sulet tombor halor ki jaka ki kota ki jongi kene ke jongle kapen isai bakim khen snap kim khen breu yangi kinong sung snong jong kene ka
dong katain te nagaleng dung yasang ka juga por ni doa bak sarkar me khalaya jungi kanom dai ban sui kumne mereka dai ban sim kya bagana ka jing wanthung i mauput klam ka jing tiplang khamtam hakine ki jaka ki jungi kala ban wanra ya ka jing ma hadin habu tenaga por se kapor ngi juyang kum kaseng bangi ukasi bat ugaro ubasyong basa hakane ka than lalai nginum ko ngu hakine sansar jong asam kirkhot jong ka dor bas nong thang sky hapo ka jingelam uwa he shnong uma phai byang serti manta ka sngi kelali banya kindu ye ki he jong ka karkhana dewilat dalmia ka bodon ha thang sky bat kelali ban khang no shisindon ye ka jakalum kiya kinyun balawan ra na silcha na guwahati na mizoram agartala bat kiwei ki jaka kabala shulum thop bat panjaklia hadu kata ya ka shnong ka thaw kani ka jingle hier jongit kot ka shnong ka de namar ka jingbom set nyaw ka company ya ka jingdawa jong ka shnong kabala dawa menta labun benai katkum ka jingye thu u wa he shnong lo ong ba ka dor ba shnong kala de ban pha sithi sha ka company dalmia nadu u benai no pra araja arwe bat batha e ka company bo omdi shu banwan ra ye kinyot ha company kabodan hapo ka shnong namar kani ka penmi ye ka jingsma yutung bat kumjo ru kinyot kiju sapriang keleng hababe kal er laong ru ba ka shnong kala ujor sha u deputy commissioner ka East Jaintia Hill district menha ubnai rempang araja arpuar henrena kalyang ka office jong udc kamsham na shimkhia aa halo kani kumta na kalyang jong ka shnong kamban si ban hiar shakate ka company ban maham ya ka company ban sange no shisindon ya ka te ka jingwon ranyut ha ka jaka bread nyut jong ka company kador ba shnong kala maham ting aa ka company dalmia bat kumjo ru ya ki transporter kumjo ru ya ki nongnya kali ki bakit ya kini kinyut bakim de shu bandang wan bat penpoi ye kinyut hapo dalmia hathang sky lamaham balada kashnong kadanglap ye ki kali ki bekit nyut ki badangwan ra nyut hapo ka dalmia kashnong kan sale da ka betinge menta kesngi uba KP Pangnyang president ka HSPDP ulale banbu sentiu ha umot sa jingkin mau jong ulet ma e hopping stone lengdo ubalate haplau jong ka mau kule college ka ba hopping stone ula seng hagate ke jingle ibu sentiu la sendan lang da ikong Irene lengdo MLA barim ibara penyeso bat ka HSPDP menta kesngi rangkat bat ki nong kershan jong i hagisnem ki beladam daga ji sungu yublay daga si diwan na kabenta ka HSPDP kuba mai joping udon uli umot kuba klem mau udon uba pangniang udon mapi udon mengi dem deh bat kaba pan kemeni imda kesini kalong gani papo kejingilam jong iba saklia samarang ba baka parti sai mo ngong sai kumta sekretari jongi babuna bat mangi baro kita pot jong kesisi iwan nantaga keteng ka nam jong mai joping bakade poi ba am siwan hang ni kadai mai bat kabangan ngan kren khendiat ka ba pin agi sabti hang ni kalong gani bagawan bo nu sintiu kum kadak bangi bromi mai inta ka si bangin penyeng ya kalama sa sinpat ang po ka si jonga motaraisan te ka jindon jong jong inta ka si kamot umai joping ngai undo kemen ka ba kham kemen e ba pin thapti kadai ba inai rin ka do kasnam ni ka yang bangi sa sinpat kalong ke bom shampoi perkhan ba ikong Irene lengdo MLA bat MDC barim jong kaparyong Mauthat Raishan constituency ibere naga party congress harengkat kenong kershan jong i bakin lei bandrong syagaseng HSPDP Henry Mentagasngi la pudyang burom me i bat ikinong kershan jong i haka jia langga bralong hamadan shinong maukilei kandiat nakwa man pampawi yalade balay man apanya soha at ang kapati hagan nagkaklima mensuwa objektif yang ngayalay pa saya ka SPDP pagkapuar mo maigoping ray maigoping man nga niya i hayim nim diyason assembly gundi yarok yang yakler yang nga maigoping sen pagkadang nakalitin kanila inapin nga na di ba mga
assembly beroko be isu ya plan ngasih tu epi ini kendian nomor kadon kata kajing ya siau kebasi sistem wat ngang ada ya to kopor na kapati kongres anway ngaya tu epi beroko itu ya tiap kamtam agane ka area kabahapa ka mau tradition kabarim gedungi kaba ngang wasa ada banyak kapati kongres hadirin gitu ya seorang kamairang sistem bakal makabesan tim IT kapsuena tim IT kapsuena ngang laporkan orang le umno ngam ino umno gini kibri dongan dem ino yalam gidonga mentah ia belum hane gidong ba seorang kibai kan dia kutang kibai dia ba nakabenta jong hi kipai ba lengkap batnya hadirin gilai ngila long sabab no na kapati kongres tengira sisong no gimdan benta esu dengaru maklam rumpati sawai-sawai te mentang arai kumne lengkap ngayo iba menta kinagi long kemiro kidai ki beriung kitong na mensuar iba penyaso hane kublai sibun ya pibaro kublai sibun Balangai kadin lang ne, ngakar pan baki gibayang wanhan ne, daki leja kisnong ditatu itu baka kong airin ro kalau wanhan kastanya baki itu. Hausing, ninjo kajinjo, hausing, Meghalaya haka kerteng jongga SPDP kaba mai chopping ulas sedang badulas sengya ne kapati amar kata kata kakane kasni niwan khnang ne haka sinang mai chopping ban menne ba pangyang ni la ku sentiu hang te hom wat jong mai chopping kublai sibon ni ba pangyang ban nang jong kapati SPDP Jika cengila poisya kabukut jong ka top kuwar sa sisen pan kublai shibon ye phi baro tata hadu begini sembiang kublai shibon